Hallelujah. Amen. Listen. Bible kamba kuti ngatankala close na Jesus Christ on a presence ya Mulungu. Life azankala close na Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Kuti imwenani tibwele pa ndapula kuti one daliso ya Mulungu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So now tamena afuna Mulungu ni chani. Afuna imwenani tebo mlangiza visepo vabwino. Amen. Amen. Hallelujah. Afuna aone tibala visepo vabwino kubanzatu. Ono mu Christianity yatu. Amen. Hallelujah. Now ngatankala close na Mulungu. Tankala close na wadadi. Pamene batikunsa wadadi tibikonga. Mulungu azambo tidalisa. Amen. Hallelujah. Because Jesus is the head of the man. Amen. Hallelujah. And the head of man is the woman. Amen. Hallelujah. Amen. It's a mutu watu ni adadi. Hallelujah. Hallelujah.